نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و بندگان پروردگار رحمان کسانی هستند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه می روند و هنگامی که افراد نادان آنان را مورد خطاب قرار می دهند می گویند سلام بر شما. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.